ran mawan minsan sa wasod kong korusyo kan itunin sang pun zoom so ichuka klang aramas ap kopor ko makaw na pa katskito sapol ma aramas me pan menrong sapol mamasan kalangan kiyang kauno topic may man watong gitail mensangan ran wat puegi kamelele gitail solang gitailanane equip Chalanane osola is child ren Jesus pui child makauno pan kaite kakpan child makauno wiye tatong kiyo wiye kaskasaleta nana child maurar magchepan so long up such a weki mau tama ko parang court me pit child de tama court kat kiyang child chepan so long peredik chepan so long tuweja iralakan me such so long okay. So, ikaparabor kami isairer was accept nan ka school kan menakir ab membeleu ko saya membeleu eu kiyang gatal men sangan ranwat so I taibiatar teren title po I title kan nilokayan why ni masanan why may pan address te may pan watong gatal tame puk saraw masani kay tek tame matamatawa de tame amanchoro patanki ab tame puk saraw masani. Okay, so yaman minister tuwa katarawi deliverance lokayan white deliverance masanem pompe Saledekla yaman ngoy saulang manay pang Saledekla tepil Saledekla metikan nan ka school kan mi uya kodo kosa me Jesus ye sabol machay model Jesus utakan patakcha Jesus kan patako kamau ya laramas karena kamu yang aja sudah patak, okay? Jangan tuwe je Jesus, jangan patak, jangan kamu yang laramas, jangan Saledekla sang aramas, oppression, idai di the kolok and tepel, ajali munciti ya bisnes weno, kaide karamas, utuk o inta ye yarmas, aku saya ajali munciti kaide utuko inta, kaide karamas, ajali munciti ye tepel, okay? So, yamu mana caikan minister deliverance, yamu mana caikan katarawi Saledekla caikan alasang tame Jesus masani, tame Jesus kun wuya, o tame Jesus masani me caikan wuya. Okay, ira riau mi men wato wasau, mak isa kuno, ira chiki sakisu. Mark 16:17. Mak isa kuno ira chiki sakisu. Manaman pukat. Pankin yang relakan makan poson. Okay, that's the key. Suka saya memanaman court pan yang aramas koros. Manamanin court bankin sansal bankin Doadoahk nan maurin saulang maur ke poson. Karena jas cukak perenin sampa pepensa sa kauno akjap kasalita lengalengan court. Kayuk cabang poson la Jesus. Cabang kapriyangi atam maur po posonen kauno ene buti retail. Kaya posonen Sehdan. Sehdan yang poson Jesus. Okay? So acha poson apan sipala posonen Sehdan. Posonen saulang watki chakamelele og japaikia. Chakamelele og chamaurki. Amak chakamelele ja Jesus apso chamaurku perang court posonen Sehdan mo. Okay, so masani manaran pukat ken yeyang irelakan meposon repang kausa sangen suatakan ren aramas numare. Okay, Jesus masani repang kaus ke child bang kaus ngen south ren aramas nimaren Jesus. Ansa mechai so child chang wa turn to ko. Okay, child chang turn to ko child chang winani child ko selang Sehdan Atrail court Sehdan kin sapangatra ni anso pugjalan up kam melele aramasaman mo pongi Sehdan iyo apanine kin mimi pangko loko Sehdan rain. Okay, yasama Wekinan video kan mi uyayar kate de wan ngoyo ay panene Sehdan akan tatong kungit po kisa poson Sehdan maso ansa wat solar sa solar toka tron truko sa solar wunani sa tatong puk sarawi sa tatong maran Jesus po masani chay bang kaus kausa sangen suat kan ren aramas ni mari tatong maran Jesus karena macam sejawan kemarin Jesus
Chabilban koso kapakap tatong kumaran Jesus o pang aban so chamana. Okay, maran Jesus pan manamaner ap ong railakan maposon. Ong railakan mapaikyang. Chabilban mamorin deep kajap wiya tatong kumaran Jesus aban so chamana. Okay, kaun Jesus kin tatong kin kachal chamachay sarawi. Magchay sarawi ar pini ka chunga sarawi kachal lar chay ban so chamen totok deep. Manamanin Mario engkak totok lalet child. Repan masan ke masanin likikan. Okay, ceban lo kaya toror. Ukara baro gosi ara baro konde. Yala bala kandor baro konde ara bara kanda. Lo kaya toror kapakapen ngen sarawi. Kat kiyang relakan me ibu kengen. Genya ceban wiya kapakapok just switch nan lo kaya toror. Aja kapakapakan just aja malias chowe wo kita chantinda ap ngene jaka konna konganen kot o wiya kapakap pak chodra tai kapakapen nge ni ma kai puidi kuprang kot retail pak chodra tai kapakapen nge ni ma kawela tatokin tepel okay rapan masan kilo kayan liki kan rapan koleki ti parail kan sneng kan o marabil ban mala mekot me poison restaban mela okay, makomoy sa ulang man ipsapal. Token corona pokom masapuyekte wasama kom mimiyan so jay walar masitengong komoy. Miyomo manamanen kawela manaw. Okay, kumaan ke poson kawela manaw maso manan wuniyo pang kawi komila. Okay, embasani rapan ni mala mekot mapoisin rasapan mela. Marapan kita parail pon mesumau kan rapang kelailta I karapa wo magchaking kapaka puliki bata pona ramasumau kaite kuyapan momotsoma uyapan saulang makamelele Jesus okay ramaskinda ui rail puinin menya yatan momotso so mamomotso ka uya por kamelele Jesus rawyanupung akjai kang uya po akaitek anapatman okay chaban men suik ana pana chamomotsok chaban men kapayata tame Jesus masani chailan kumuya karyan scripture te irami men watong kachal Mathew isak rachigikeo Jesus ara malipapana sapul machon patak ekriyamano katkiyang rel manamanen kausa sang rena ramas ngen sautrakan o kakela kala sangen sumao o luwet koros okay ma Jesus niya kat pon sampawat roko to sapol ma warangka kaskuli rail o katkiyang rail manaman ren kowi wiya kupra atame banala yang komuyongoy jabanda o yijat patak sistubayang kaus ngen sautrakan okay so lang masapuyek ma so lang masakseten ma o so lang mesojo unsa ka poson me panlama me yijat poko patak atraban so kaus wingen sautrakan Jesus katkiyang rail manamanen kaus ngoy ay attitudinda mang Jesus ibutinan moyet isujang ibutian sama komkat pon sampawat of same God okay ita kodama esoto wukila Paula pengene wenene yang kamu yongoy nana tramwe nana chatia pueki same power okay Kolose euri esagisu the Christ in you imechanane kip sapal pueki Jesus akatlong lalata is the hope of glory I kaparaparan lenganen kot Christa makatin yeyas lalatel kareta chesotokak chapatapatak Jabang pata ko kamau yala mesumau jabang pata ko kausawi okay sumau kan so what is deliverance takot deliverance te Saledekla ima kami ko yayar nan irariyawa jabang wiya jabang penga Saledeki ki child de muita ngarman sanga pakap king ki child mepil posan tuwe chak child okay obil sapat sangan ko lingka makauna masani child wiya on me taken jastanane kedian momotso jastanane kedian wamparon jastanane kedian kedi ko tawe ka sarawanan molo janane jitatongi ataposon asa magja ipsapal asa magja audot kengen sarawi asa mepegarwa sapul mami makomo serian kot o aitungol jabang wiya okay Jesus tame wiya dealt with spirit ngenakan
rena ramas. Okay, yamoman Jesus minister. Imagcapan kung watak na pugsarawi, pagchana lasang. Pagchana lasang, iposanan mo. Okay, Mathew, riyesak silula, riyesak walu. Iban yung kiyong child. Mark the Mark. Markew, riyesak silu, lel riyesak walu. Olaman, mengen saut tiatapewe. A parala nisinakokeo. O madidia war indinda. Jesus me Nazareth. Tama komkatin men wiyayang kit. Komkaton kawai kitala. Yasa is komi. Po komi me sapol mangkot manengkatar sarawyo. E madidia war. Pogida. Ngayon sa stand the presence of God. Ako doon yang sarawi, mahati hour, puryamoy, Jesus kat wasaw. Sa me Jesus ko doon kaway raila. Jesus kat doon kaway raila. Apan sa wat kay dek. Gaya sa me Jesus pang kat doon karyawo, pan kasa pakaway sa ukoplika makan, kasa pakaway antichrist, kasa pakawala Satan o na puinin demon koros nan hell. Okay, and so what demon ka free, changatang silly. And so me Jesus kat pun sampawat, agas kasukuli yang jal da chay bang wuya. Okay, chay lem patang kumare, ug chay kau sa way sang silly. Matawa ko ton yan sarawi, sinako ke kay te ko sang kau tak yomo. Mad at the hour, manifest. Okay, renola man. Kay tek Satan tiyatapon Satan porto. Satan tiyatapon ola man ime ko sa wasa. Ola man mengen saud tiyatapawe. Okay, ngen saud tiyatapawe. Ako to niyang sarawi. Mate tiyawar. Puweki yeso cho weki. Me Jesus kat wasaw. O Jesus kat wasaw. O Jesus Jesus kat ton kaskuli sa palmaramas ke child. Okay? Jesus pola kat ke young child. Power and memor. Power and memor. Ewiya men lala we yo. Makchaypan. Kau tako nak. Ngayon sautra yang kiklantawe nanam saroya. Suda deliver. Lala we taulul. Kamuyo ngoy. Anane katarap kita. Likamwen atay kautangka. Okay, machay pang kau tak, apso dyan man ng kutsan saltalale. Ismesumaw na niya, ngayon sa utra na anong makit ng kilako. Okay, po machay buya kau tak, buya la programa na nek. Ngayon sa utra, so dramate diyawar, lapala na chay lalawa kot. I-kansen suwati ngayon sa rawiyan mo. I-lalawa ngayon sa rawiyan mo. Pag chay soy kala, manaman telingalingan kot, magonang sansal, nan maurin sa palma. Child tema anki matamataw ma coach sa men lingalingla coach men lingalingla child tema anki matamataw ma coach sa men kasaleta yi uya nana kapakaplaut pwe kaunon ta tonkin ya kaunon men ta tonkin kom yongoy full stop men ta tonkin kitra masotra tra poson achakak ta tonkin kitra okay bali laut cheka kapkapopon kiseli aramas aral sewuchar megalayang so kital tron ta tonkin momoso atay sewuchar megalayang Aramasakana rail sumaw ko to so deliver. Aray sumaw na ni ko to rail sumaw na no porala. Achai imsarawi kan so chakachapa. So chalipo. So chakasaleta Jesus. So chakapara nang court. Okay, chailen memor nan sangan imsaraw po kame so chalipo. So chalipo. So chakachapa. Chailanane anane takauno. Okay, Jesus arokachin angiyangi tangen saudro o masani nenenla. Kowe arapito isang rena ramas manen. Okay, Jesus pakong aramas mano. Olo makuton yang sarawi. Jesus pakong. Jesus ang yangi tatuwa cha lingar pan chepelo. Lokayang command. Okay, chana. Chay watak mo. Jesus sa merpana. Oh, Satan. Kukuwi sang renolen. So, ako saya pidoy. Masan in authority.
Okay, como yung ay chak kapag ki Satan chak lang. Chachana na merpana. Oh man, Jesus, ki wisan Satan so. Kajandam pidoy. Det nenela ni maran Jesus. Okay, and sa may misili mainland miya to wasami wiya. Share chamasa nang go to say kapag angin sa utrakan wur renaramas. Okay, wur renaramas pogita. Ngen sa utrakan memiyang poson. Ngen sa utrakan sa makaban. Kausi sanger renaramas mano. I magitana neki. Kitang kamelele makot sutra kisokoliki sapol makalangan. Kot menton lingalingla ren kichay saulang koros magangkam mo yang makichay saulang. Okay? Ngen saujo ari itikata olo. Olo lau rarata e ap wur opot yesang re. Okay, ngen saujo itikata palwaran olo. Wur masabuyak. Upati sangre. Imepan buyawi. Just joanana winnie. Just joanana. Okay? Aramas koros. Arapuryamu ikila. O uye pepe tang kapanan ang pungal takot med. Sangan pata kap tayoma. Ol manat mainenen manaman. Akatin masanta. Apil ngen sautaka. Baikiang. Okay, and masantra ngen sautra kapaikiang count Jesus katkiang gajala authority. Dayo authority pungan ka count chapel. Atami Eve ira sapaik ira pangala bungo. Jesus got to Paula kodilan anel kisang kiyoren Satan kasalata kiyala iralakan me kammelele katon masayaw. Okay? Karadara yang an kemor soduk. Iralakan makam kamelele masanen sauko peko mongkrai sa kotsto rayang an kemor soduk. Iralakan me ipuiti murin Jesus sa kotstor iralar klanglang tama Jesus wiya pondopo iralyang an kemor soduk. Iralakan me chiang to mongkrai iralakam kamelele masanen sauko peko. Okay, masanen Moses ape iralyang an ki mor soduk. Jesus kasalata ki Israel. Okay? Kasampalaban akat ki yang kecailir bungo manaman. Ayat kecail niat contoh takkan memusuh kenda. Ak masuk ak noku ya lalau mau cepel. Pokita main. Pokita Jesus en abias angera manaman. Jesus masani ki koros nalang Sampa, pansampa ko yang nyoyer, imakareda koi, uyatan e chombatak. Ayeti komu yongoy, alamasan ng kauno, kaluwatela, pusawata poson, chamasak Satan, achabunda. Iche chokak lau mamu Satan, pumiya kelalte, miyama naman. Okay, patak sabong kay mamaing. Patakin Satan, loko-lokaya nanawan aramasma. Patakin Jesus, epeweti munchitia, agatki yang ketayar manamanen ntayang empidoi. Okay? Pidoi secam pungan kosan wasan. Tua jajai semua apa? Okay, ngai miya pakik ikakosai matak atakia pokita Satan. Tatokan ngen saut oppress itangke palwar jai ka semua. Okay? Ibangka kenda pidoi secam pungan tokia. Maula. Ranche ko sa misa sa totong kiyay authority. Iban matakai excuse. Oh, ben sa chiyang pwe. Mang matak. O, miya ka nom Tylenol. Okay? Bali lau na chayl kiyay to excuse. Chay sa totong kiyay chay posan chay ban sa chakalang. Kalangan ng court. Bali lau na chay cancel a chay la excuse. A chay William kita court. Tylenol ape. Chay ban irong. Okay, pong ang son testimony ng parang ko na bata pong Zoom medyo testimony rawa jale ta Christ kapag miya manaman po aki pagkita ratatong kiyaray poson iti wat makauno kam ready. Okay, ti wat kam ready ti yan tatong kiya chay poson religion nganan momotso memela expire magarta kumailakan makin
para no mai sansal chakai kan sudah mana sansal chakai mai sudah mana emela kai tengkotmo sudah mana kamu mohon ki pueki kamele lio me pass down sang ren baba kala bago ab sudah mana atrai kota engen armakam sudah ipukingen kompan salong ala kom san salong. Okay, so paneuki ang trial Iran book Luke bayo ira chuk paisa klel paisa ke I kapara parki I share maka I sami ko sa yayar maka mentong child koros makan rong Bible study child ang koirta nana child kapaka child koirta niya child tatong ka manaman court sudah menokila sapol manaman epakong ke child masani ma child munjiti chapel pomia chapel. Okay, ira chuk paisa keo ni sojuk pana aramas koros memia kampakapara el mesomao me anake songan somao so telebilbil rea patuan pana ren cheeses I ari kachkitang lima ko porail koros what aman o kachinga kela kay relta. Okay, mia sapol man so toga aman I give them time. It take time. I took time to pray for them. Okay? Kapakap kenrail. Kapakap will nilimao. Bewe. O kapakap kenrail. Imakarata ko ikin call yato. Chakapakap kema lapa. Okay, ikin gasig me. Chakapakap kema watki moin ni matamataw. Ngay kinda pulpam wasame sumawan. Pokita yala sang Jesus pulpa pon mesumawo kai tek wiyapan momotso yoma. Okay, makadlik kai tek at wiyapamen apros kai tek at wiyapamen kai tek at wiyapama wiyapan Jesus ma puegi ya child buata kata chaibani tawen apan mialpo pokauno yurong sapol masan kichay kiyang wiyalale ngen saud kan rajugutuk paisa keo ngen saud kan bilkin koye isang ren metoto kin warwarin ren metinda komo me sapol man koto Jesus ap katin angi railta o socha ken moitong rail ren lokaya puegiar asa me masaya karapana socha ken moitong rail ima kachin mangi cho and so damapan reveal himself. Okay, count Jesus ime masayao apu ima kachin mangi and so dame ekonon dayang aramas me iye ngoi me masayao eso jamuidan chepelan pokita chepela sa is Jesus. So Jesus taja kausa wisan ren aramasakan apu so jamuidong and metakan and so me sa ya pacha maurin solang ipilkin masapoyek palian chepel kapakap palilaw tatong ki chamaran Jesus yang kausa larana na yertang pokita etel literia te palianya ansa mis iya salar tatong ki ay authority ibil solar menen chang men kalokayai yatom iskowe kagosangya tago wiyamen. Okay, kalau kaya yan so melo kaya ta akchay bigno sa selin ningen tame uya seli. Okay, chay chana na masak ansa me chay la sayar ningen tame ngen sa uya uya seli achay kapakapakap ganito pakla pue ki Sehdan kin sa ki chay we kita tamaro uya seli ni palingen mak chay so tan ki kisakisen klang ni palingen. Okay, irachik amen ira laut isak silu bambeleu yang trail Luke isak silu ira chuk isak ulele isak wono liaman yang wasau mengen suaciatar pewe rensombar isak walu
mekareta asumao. Liyo umpokos oinenen kospana socha kaktangla te kasinenta. Ni Jesus amasani yata liyo e apmasani li mayauta sang amsumawan. Okay, es chupak rengkot. Maing papakot kamau yala malia. Okay, kapakapen authority kingkalapun tayang kacay. Kapakapen metanota komangi me kom kolokolpung. Melel, ime Jesus kachki yang kacay pung ang pawede chepel. Armay pangkilang ermet chepel mauye oppress ititang kasumawi lapet. Kahit may pagkilang sumaw karos kalawaw ko sa ren chepel. Okay, so kapakapen pelyanta. So ime Jesus uyaw ta chalo kaya lang li mayauta sang am sumawan. Okay, all para masamkan klang atawasa. Kapakapen ko sayang omnanan, ko sayang palyapaman. Okay, ime uyawasa. Iyer kachkitang po nilimaw. Ansa water liyutang pasang kasinenda. Okay, ako sayang apil nilimaw po liya. I kapakap ansa water liyutang pasang Saledekla. So masan sinako kayo, lingar kita Jesus akachin kakela kata 5 na tranen sapat. Okay, puinin ko sonnet. Puinin mamor ko sonnet. Okay, lingar sarawiyo. Pueki Jesus kamau yala 5 na. Wasan sarawi, ran sarawi. Yap so men kola saraw wasa. Mesocha kasik kamayaw parel. Icha marakatarap kiaray programa nak. Ray katang keme o kauta ka poita. So maing magchakatangalar programa no nak. Ngayon sa utakan yang memol aramaskan sa Saledekla. Soja maur sa uto kapulipulan chon sarawikan. Kauta komal. So katrapa. Miaran weno magichail bankin tatok. Iran ako makumail bankin koto po kumailen ala kakela pamail. Akay tekranen sapat. Mantawa, rawiya wawaw na kirano. Wiya pel, ana pel. Ramendagi, ngayon suwada ka wiya kalkaloge. Aramasaka. Kauna apkating sabang masani, malaw na mailen. Kumail koroskin, lapata no mail. Kaukan o hawasakan. Sang nantuwarail kan o karila nipil por nimbil ranen sapat. 5 minute na param sensalkier ren Sehdan sombare sa kwalu eso konong en lapata sang nan silabakan ranen sapat. Jesus pasapang sapulman Jesus pasapang wat kasarawe di rail koros mewang. Aramas chiko koros perankita wiwuya kapriyamoy koros mekatin wiwuya. Wiya memoran pagat nan mewet nan tiyet kay dagjaren kachal membombe. Aramas toto. Aramas magimperenta lopolopki manamanaka kana wiwiyawi aramas maipsapal. Aramas mawya memorki kuporangkot. Ay railakan religion, railakan memorki wiyapang kauta kana pan aramas pur programi ti kautang kanap sota manamanangkot pueki sota ipsapal rekan lingar kita. Rekan kayo pueki rasa sa kauno. Karyaw pueki reluwa kristo kakyang mokit nan manaman. Ngi pakaw na pan wiyadra tame katin masani. Masani chailen wiya. Chailen muitong ya chail mor. Ngayon saraw yung kotslong lala chail. O chailen wiya. Chailen kasalatakiya la aramasakan misansal. Okay? Jesus masani malaw na mailen. Okay, malaw na mailen. Kumail miminan chambasang kot. Wiya tong kan ni marang kauno. Ayet nain aparam li damentaki aparam. Puweke posona. Magkatail inherit from God through Jesus. A past tong katail through Papa Abraham. Okay? Chaipan watak puksarawi. Kauno kapagata samba.
auda pa Rusia. Ap katauto kung poso no, pass down sanga rempa pa Abraham, kokoto, olel kitel ka nang katete kap through Jesus. Como yung ngoy, men liki, kitayang watawatong, Syrian ko through poson me, pass down, may bangko saya, generation, tiyan poson, ye pass down through Papa Abraham. Okay, ak chakan la, ong ren kauno boy ki Jesus. Ari me ko saya, nain Papa Abraham, te nain Abraham, limana, sambar, ngeterisak walu, pokos, ye yang sarawi, Sehdan itangati. Maischo molgi, ak mailap molgi, akamau yala, nan wasan sarawi, nan ran sarawi. Hallelujah, maurwa, mango yama mortare trail rampukat. Absasakot. Okay, absatrakta tonga manamanan court. So healing kamaula or deep ira interwoven lokayan wayo tuwete ira moin inging bangkara sayang inging ira go together ira eutra ime ansa me Jesus ken pali loud nan wasakan me child bileu kubanar ansa me Jesus ken udial sumaukan agenda tipam kan makalar pokita deep oiling rayo ansa me mia deep re child chelanana maula a child relationship ang God papalora chay kan maula. Okay, ikamelele me nan irokan me child bil eukiyer eukupanar mowa apan bil bileutra kagela kayang child ranwat Jesus niyakin katar aramas esotra katar rail without katar rail with power. Okay, imar mas panta smake ye yukati Jesus weki yung poson weki yung upsapal ngen sarau potlong lalom smake ye yukati pokang kapakap Jesus. Okay, kam socha anana kedi nanim sarau yo pokamyen kapakap Jesus uyayang God personal remuyo rey. Okay, so chaka kapakap chaka kausa wisang ngen sao chakan chascha nana puko pokchan wiyamo. Nan matu Isaac kom gagan jingi di jo watak more matu Isaac weki amorray matu Isaac rachik eulel walu wasawa kasale yang child moment Jesus katarwe warongo poran kawang kalo ke empower them biluk Luke Isaac rachik eu Luke Isaac rachik eu morin me bukat kauno katimpilata John patak isia kan riaman o katin parone pasang mawa wat riaman poren kolang nan kanim kan o wasa koros merepan katilaya iar katin masan yang rail ranwet we racket meaning loud a tonta tonkan memalaulau kumaila rekapakap o bakren kaunan rak puyen katin kataroton chunta tok na kanan nan sapul marak. Okay, so tame Jesus experience tame Jesus lelong ansawo I chama komunyo ngoy lelong ansawo pukat makitra chunta tok ang kauno tuwata rak wot miya chaikin patapatak o bilkuye wi patapatak tutuwang aramas te kauno kai puye tubuya pokan nana child matamataw rakot inenen lap chunta tok malawlaw nge Jesus partner ray panariaman eu koi so ime chaikin kalok chaikin
Koporopor sang tama Jesus wiyayar ma wiyayang rel akatung wiyan sawat. Pagita kot ngen akot wasa koros anso koros emangi me koros o koti in sapal mamasan. Okay, may pan aleti puksaraw me it's for me and it is for now. God pan reveal himself. Kauna pan kasalita i. May pan aleti masa ng God ngay aleti ni story in men masa ko oriat ipan sa chukulang. Tama men masa ko kulang nan maywat. Okay, maki isak wano isak lemaw lele isak isu ischabang watakata apu yung moment Jesus kataral pasang poren evangelize. Wiya walu lemaw olel isu. Wiya walu lemaw olel wiya lemaw olel isu. Where do demon reside? Okay, imen kosaya yang kachayal tra yawasa Sehdan gan mimia de pokchalang ka kunto mawi magchayban sudra samok de na tay munditi yamona chayban palian machay choweweki. Okay, so where do demon reside? Yawasa Sehdan gan mengkosan zelia agan mengkosan na child emotion or attitude. Tayo emotion to a papam matamataw inang emotion of man. Okay, Sehdan re naramasaman yaw sa agang kosan ya nana emotion nana papam nana inang nana matamataw makarita como yongoy sutrapan ligi at papam matamataw inang gijar kakatan keme sang rengkot. Okay, pues tama sang rengkot ebani puti sang come through faith. Ebang kodo rejal sang ni masa ng kod sang ni kawitin ngay sarawi o sang ni poson o emotion wag pasang. Okay, ari Sehdan kan tatong giteking kodo akan wato asin buyapakan tuwas sang ni atayal emotion o attitude. Pangwata kong kichay nan Proverb nan 11 batak riyesak lemaw riyesak walu. Proverb 25 riyesak riyesak walu. Makasocha ka kanangamayang lengar ari kameluet tuweta kani muyo mesotra kalapa de mangayang aramas and mawanyang. Okay, so imentaki emotion lengar ampapam matamataw aminang. So ma tuwecha example in emotion magchestro ka control atay emotion atay papam atay matamataw. Aria chel rasong nim mesotra silapa. Gechel rasong kanim yo mesotra silapa. Apan mga attack apan mga Sehdan and toke kitay duwedra attitude duwedra tel ya attitude en God o ya attitude en ngoya ramas. Okay, kalesia limau isak tuaw riya isak ako sa ya attitude de ana panaramas kalesia limau riya isak riyaw ako sa saya angkot te sapol mangkot. Okay, so puwede atay libuy kititip utana anso koros atay emotion o attitude. Okay, atay ana pa kanu yamamaur apchay pan men tamasang rengkot ay pan mamaur. Okay, so iwasama Sehdan ken toke kitay lale nan tamachay anlar tamachal ibukiti makarata makchaban ipsapal akjap so chaw de king gitra masanang kot o kawitin ngayon sarawi arya Sehdan mepanggalap sansal nanachal emotion o attitude pagchal ibukiti mekot me ay papam ay nang ay matamataw. Okay, nan Roman riyawo kasaya isak riyaw Roman isak riyawo kasala yang kachal kawaliyaluwa magchailen buya. Okay, kaitek
chay kosan pun samtawat kay den gichail gisan samtawat malyala na kap nan masanang kuot arma chay sucha wiyatame masano masani ay wasama Satan kan toke gichail attitude watal emotion okay pag chay bukiti ge mind Satan kan litere achay malyal so achay malyal ka pan rinu pan kap nan masanang kuot pan matmatawa ngayar mas suchar ngayar mas metrikitip ay matmatawa banta kauno emako manokela sipan menaleta tama kauno masani emako manokela ay pangkilang ay uyakan wuklar ay pangkilang iperen kitara ay morin solang amay pan ipsapala yap matawon ngoy mesuto kap apan sa telepon ipsapala re puisuto memorki tama kauno masani. Okay, so Satan pan wiyaka counter ay malyal so ay morin so lang pan turun periti pan ko prang kuot so yawa sa Satan pi kausan niya pon lower child ka okay pon lower child ka akin twisa chay kosay Satan kan bilta tonki karta chay pan kosay yatame melel mepit masanang kuot chay pan kosay kapay kay tong kosay kemela o kawela okay kosayayar nan lepen patahak nan Proverb 18:21 isa kwalorisa keo manamanen kamaurata manamanen kemela eminanto sa child gayu so machay pan kosay libanet kosay kailok kosay beiren arya Satan wiyata tongi lower child. Okay, yaw sa Satan pilking go to re child through sexual sin. Okay, when the banan all oli mawiyawin ni sapong likin popod riyak child lukador deep Satan and we tatongking child. Okay, mansa me popod irawaon kiyang court ara relationship sutra Satan toke ama ira sutra waon ki po amanta men prapliki era tungong Satan en toke relationship po ngi rakakon 30 feeling salmon bildo cha checking da popot mal give you popot mal en popot achai popot kan popot mal checking con mit chay salmon okay. So, iwasa ko Satan potlon lale. Bildo cha popotin olol, popotin lili, Satan, we are that challenge, we are song. Okay, kin akamaiki. Yatu po ikapukta. Inangili. Ngoy liyaman nangili. Ngoy olaman nangiol. Yatu po kauno kapukiyata we are song. I make ko sayaki emotion or attitude. Kachali pukitip. Ap cheban wata katar masa nang kuot o chelari lepe wiki chel nan masa no cheban kemela inangan utuko poko porang kotan poita amay banda I'm natural I born like this chaman memorin so lang morin kawaliali kay dek morin what come what may morin mayroong kang kachela inangili apang wato ay inangiliya main kot ma kongya yesa makom sa kapakiyota kemesangya waun kitame masani waun kitame ko porki audan miyam manamanen kot pantato tueta talini nang isika tueta talini nang nanak tueta talini nang inang balwar anana kamala okay sangya chepa no same chestukak pinkemela yan yanana sawasang kauno apan sawas okay di sanga lost okay tami wenka yawasa Satan kan toge gital ya okay sexual sin kan toge gital man matay mo itong wente panan ololi and we awani sapong ija makot ordainan makapopod okay we awani sapong tay mo itong Satan and potlong lalo toge gital lust tuwaja inang kak lust esota mimita ni sex mimini inangan monga pe
may bang kaisi so lai sukak pewedi ay nango boy kilangan try song kemen kang mentaklara kaisi so lape tuwe inango yanana wato may kapakap kiyang kot men lau kaunta men lau kisangay men monga boy men kaisi so ranwot okay inang megot inango pirkak minoro kape okay noro ka naman na pod noro ka naman na tipso lust me tuwe bird to sin Satan mimi wasao kiki yang ketrail men ka inangan kapayata okay occult or false religion ima kamuyongoy pan men ipsapal pugitana sayer menia kaudak magchaban patong puen kapayata chamaurin solang kaida kaudak koros kapay makaudak wai changalala la yasami sa chamaur lalale changasang sobosang okay kariyan tumati silu eule limau kasali yang ketrail mo kaudak me kaudak up so chamana manang coach lale sobosang kaudak and religion is chabang kamor ketraila occult songan unani kan magchaiken passed down okay chaila nane soik puseten mi milale mai baba kala pa ko song winani ay baba song winani ayet ngoy ko to solang la yanane soik ko kemela manaman pan tame ay panene kan kam melele poma so a Satan chang lale puen ko ya ngoyo tiwet ko tiwisang okay physical body palwara chaika Satan ken tatongi debil botlong lale machay strip sapal aramas koros meso strip sapal rawu wasili nganen Satan imakareta reperenki maurin samba reperenki mekan koros me Satan gemperenki okay so yamaman Satan agam botlong lale child iko sa yayar ay bangkilanan puksaraw kom nakwatak more nan Exodus riya isak rachigjuk silulel wano Exodus riya isak rachigjuk silulel wano nan Deuteronomy isak walu rachigjuk isak lele isak riyaw okay isang ang background puka Satan kampot long lale okay Exodus riya isak rachigjuk silulel wano Deuteronomy isak walu rachigjuk isak lele isak riyaw tuwa occultic background miko sa yayar Porque achel ibudi deep kagertanan deep kachay korusya anane deliverance magchay bil long lar kachay miminan contaminated world okay melen makauna bangkat kito no heaven on earth de nalang kapon sampawat apo saik wiyawi muren rapture apan wiyawi antichrist pan kodo muren antichrist apan kodo Barsilu ala papangkal kolokos eli armas pun sampawat Jesus pangkat to Jesus o sapol makan pangkat ton koloko kasapokola tatokan antichrist na nel murin mo millennium 1,000 years murin mo new heaven on earth okay ari on ke child puikia time memorselin ang contaminated world somehow magchay sa ukautila ngayon south pilkin siya tapo chay ngayon south pilkin itang child epotlo na chay matamataw eto tong palwara chay ka karata kaus depil miso mga wape kichay lang sa machay lipsapal so dola na potlong pagkita kauno kachkatila chay manaman ap komuyo ngoy kin sa ukautila charjangata saniya cha peirin saniya cha kango diak lapalapta saniya cha molta lingar iwata keran nan proverb riya saklimao sakwalu macha sitoka pewedi cha lingar cha rasang kanim yo mesudo silapa iwa okay so iko saya ya mo mesitana kampatlang riya ramang kopor sami iya lita kraisam barsilisak samalaro imamao Cheban mama drama chay connect. Iwe wen Jesus sama sani. Ima kala bau kajal rakan.
Kichay sudro usangi, chay sudro kakacheta mekot. Chadran chay lipsapal. Okay, ran koras chay usangi. Kelaban aude kichay, kamakale kichay. Okay, me Jesus kin wiwiyakan katangam kamakale kichay ran koras. So, yamoman demon apotlong to rechan mapil rejection. Rejected. Chay kin ko insense witla. Ak chay sudro lukur lang kauno. Asitin kin toke kichay. Toke kin kichay masapuek. Toke kin kichay insense wit. Turin sa ulang kin lom. Kam syuko na lom. Kam lom sarapasang. Kausaway. Po lom mo tako to troho. Kaun kichay tao na namatay lo atay paninay. Mia pung. Kaun Jesus katkiyang kichay chay bang kosay sitin pantrang. Okay, yawasa me bil sitin kin pot longo to puen toke kichay. And so me a child relationship. Soul. And so me chay kin wounded. Ngana child kan matakla. Okay, popo diyo ralin limpak sitin kapang rata. Raping itay ramoy pasang ko changaway ale amanam i changala ale aman ay rasuta kamaw yala mataklaw sitin wiya tatok nan mataklaw tajan ratolar na new relationship kap imakarata chay banurong amang kakpopod pakotalane isa kape pokita ay mataklaw sa i chang sitin kan tatong ka mataklaw. Kaya makom changatong ren kauno i kamau yala ako mo move on to the next relationship imeban mo kapailale ama mataklaw sa ko pola kom changa aramas pokam lama me o yanana po ibani sa namola so por me openong Sehdan wasa pambil kola ko ya relationship kap me kom up to ya tawasa okay karata changa ko transokoros magchay mo isang achay po kan kadal repent kapuya ta child mo ren Jesus makong ral koros makamata kay chela at chelang bangkak move on achay ban so cho apalialak child move on chay wawa din gid o kaya din gid kapatayang kaya din gid toto melel kola na next relationship okay kasayayar me sitan kampot long niya chay kilkilang kastus weta pon telefon okay kasayayar ba chay ban kilkilang kastus wet chay bang puruta ito tong kira chay linang chay kay buya dir tibore chay menyang wiya tam chay kilkilang sitan tatongki telefon ang sawat kawela panay tatong ki telefonan sa kay puye di deep porque wana mga deep child nangi child pakiya ki child play story kan kilel mokit kan na chay maliel child pakiya okay karata imakarata turun olenggot lienggot pilsukak mayaw da porque memor ki secret life achela na real mongot chay koroskin struggle kuto mongo chun tamain got keme sangya uping komu chakosai iroti ma telefona uya men katepakalakal kalusiami kisang al kan me banala yang akatepakalakal mo impointa flip phone abo po ijam call okay chepan nanjiam pempara chai poson more so to go free apokitan let mok chapang work it out takot work it out chapana papali kay tek chana na tatok pok chan more so la sang ni poson Jesus ap chana na papali en gelail en bewedi en mayaw en poita en sarawi en nituen kauna kasanedi okay so how do we get deliver yamo mana taken deliver la yamo mana taken Saledekla but deliverance okay kinda chaki kapakap kaniya ma po yan deliver okay because ayayar ngay chugan nindang aramas kapakap kaniya po yan deliver ma aramas aman olenggo raman lienggo raman konta miyanane deliverance you welcome ron kapakap kaniya apin ngoy tra konta rai struggle yanane deliver ya okay chakin deliver saniya child active kayo emangay
po may pan we kahapakap te kai sisol ayap ka ngak tigla so the deliverance yo panu yawi okay nan same spayo isu masani actigla mongkot balian tepel e banchang actigla wat ki ban pak mangi yang got te paikan actigla wat ki ban pak mak ban nei serita ai pote ai baba no de rieikan isme so chele pilipil makai longkenia Israel me kailongki aibugo ban sapat okay so humble magcheban humble mongkot humble mona ramas and mangai chelen kausa we chepel be honest about your need be honest what ki yeramen cover up kaunoken men deliver ke child magcheban recognize ya tipen chelari pak men law katkisan yes try kel yanane sapul momo sawas be honest okay melel kapakap kay dagan ngilamao aben melel sang nana chay mongyong kaunaban delivery child okay confess your sin your faith in Christ ibro silu eo child confess child kosoya a child poson ren Jesus kosoya watki pungkiyang itame akatin biyayang nyoyer iban kapakaben deliverance isuik tibai imakong niya pueki tango kan miya sata ungayar kausan nan tame masani akan mak o manokela ichubang kapakabero nak awiya pumpunot sili pokot moindras chorong teso sochichar okay chelen deep chorus me chelasa ke child confess child we on God ke child repent we woki bak mak also paisang repent kalula sa tami minipilen masay kalula sa tami miniyay kosay so paisang o yi kalula melel okay may banta miyanana deliverance akano ne wrong may we kongi ne melel puis chuprong kapkapreya okay kasi yayer break all occultic the secret society okay sa walang uya kapakap apil kologola railsin chakain masala be kay dak sa walang maka kay den okay uya kapakapay kologola iksin wunani kay dek pongi ko triyaman ma pongi kauno pongi Sehdan ma kitaban udan kauno kelep Pumaso akchabang kikilangatra lipon kotrayo uye mamal silitra chaman mesiten kin mangeng kasumawi panene koros me kampongi tikitikanani tin panene koko tiwe sa telebilibil Sehdan mangeng kasumawi laura suik okay machaban sa suik chaban sa sumaw nani mela na sumaunani renounce it yamunon pan deliver kompan suik kompan ko saya mamiyamo masal isapat masala isuikala isutapang prontoke ni marangkaun Jesus kamu sa wunani isolar pan purong wunani isuikala ni marangkaun Jesus I deliverance and more po may bilban deliver kamu kapakapon nek akom sutra suikala kamu ni open da laban sa katrapan kapakapo kom kak deliverance award puekiam sutra pain suikala Sehdan product check akan product check harma chay sutra miminan masan en court aban believe dog ke child okay chay can expel demon chay can cause away suikaway count da pelianda tiagdi men last kila kakela kayang kumain last Sunday iko saya sapol material identity is child ren Jesus song isu na pulang Christ wiya yang child and sa machekin ale kamatip sarawi chekin chamanda is child identity in Christ okay masani yang child niya mai kin hale pilawaw o indraw child ang katakamanki tama Christ wiya yang kachailer tama Christ wiya yang kachai kaden chailen chaman alo pulak chelak ma ye seli so katrapan chaman wo
Tama chailen chama-chaman. Poidakan, unsaklakan, maulakan, pewedikan. Okay? Kamayaudakan, sarawikan. Morlingan, ansawat, olel, murina taipan mela. Makaon Jesus katika yang kecil. Iban udi wasat, kalangan ng kupramail, men kakilaka yang kecil, kom kak rapagida October silu is share ang song kaudako. Song isukan, magnapaliala atayl wewe ki is kecil, ren Jesus, pagcailan der ki yang an Sehdan an somao. En berberabay kecil apa sama elus chor. Haleluya. O maing siwa coach kan labalap kalangan en kami. Kalangan ki yang kami sapol mamumasan. Kom gateng ko pro kapeta moreng korus yakan me yang yaklakwat debil pan mor. Manamanen kot nan sapol mamumasan. E kamawi kitalar, e kaunsaki kitalar. Sekapro yang kami at kapeng. Kasaba kalangan ang kami kaun Jesus. Muyat kaun at sangkamor kukulata.